At nababayadak ang pagadalan, tatang. Ikanak man iti kwarta pagbayad ko. Awan kwarta. Awan mo timaitid ko. Ay nawaw. Siyak man ang ti sana makabayad. Ibaganto man ang ti kaadalak asyak lang ti sana makabaybayad. Sadot kayo kanong amin, isungawan kwartayo. Nagkuna asaduta. Taikak iti pagnakman na. Dagiti nga rut kaadalak, tatang. Lalaki din. Ingka giskwela. Tamang remedyo iti pagbayad mo. Mabahinok ama paningi pagadalan, awan pagbayad ko. Ingkalata. Taibagam nga agbayad kanto inton bigat. Apay nga ibaga medyo anak mo nga agbayad no bigat. Ada ka di may remedyo mon? Ay nawaw. Siyak ka di timaka mo bakit? Basta agbayad inton bigat. Sigurado nga da pagbayad na no bigat. Tay sutiin ka rin. Tanag mo na ya. Basta siyak timaka mo kung naklangaro din. Aguray ka man. Pangalaam iti kwarta nga ited mo kan kwa na inton bigat. Diyak ibagbagakan ka. Amok mutla. Ay, nga saan mo kanunungan ti aramidat? Ay nawaw. Apay, anya ti aramidam? Ay, saan mo nga amuan kung naklangaro din? Kapan ka din nagkali iti mula talay abakait? Saan mo itlakay? Apay ka day? Nagnaakita ijay. Tay nakimpalinong jenwang. Nakalimot din ti daduma. Na, pasino nga iti nagkalay? Ay, Sapay nangina ita itilaya. un nga rod. Na, adda ka din nagraira ngagtatakaw. Nagawan lakit din tibain na no asino tinang takaw itilayata. Ay, sapay kumata day ti maudi pa nagtakaw day ti mulata. Ay, muda nakapsutan nga agmula. Takawon da pa'y laang mat. Ay, nawaw. Ada ka di pagbayad kung tatang? Ada, atoy, ne. Agyaman nagtatang, makabayad ak madlaan. Ngam, nangalanyo iti kwarta. Ada napan ko inla ko, anak ko. Anya nga itinla ko yo. Ada mo't madisketar ko inla ko ka. Kasta ka di tatang? Agdiskitar kayong tumanan. Tapnada pagbayad ko, nada babayadan mi Una, no makadiskitarak manan. Ay, nawaw. Ay, ada man nagkalyan iti layata, bakit? Asino nga tati agtatakaw itilaya? Ay, aguray ka man. Tamang panunutak no kasano amamwak no asino ti magtaktakaw iti layata. Ha! Kasanom kumatakwatan no asino? Daita, ti sa ganaak no kasanaw. Masapul ang maduktalak. Masirib ti agtatakaw lakay. Ay nawaw. Ang sanda ako kwa amin asireg. Maduktalan tulata no asinaw. Agsarita naman iti naawang si Kajuan? Itaman pa akasarita na kitinawag ako nam. Unay katanaawangan. Ay nawaw. Nangag ko tinagsarita niyo iti anak ta. Anya ti inlakom ako nam? Apay adamagan. Ay, diskarte mo dayjaya na. Adda nga minadamag ko ama pukpukaw amula ti kaaruba. Anya ko ma, na mapukpukaw amula da. Anya't bibiyang ko dita. Oho. Sapay ko matasaan apumudno ti atap ko. Ay nawaw. Ay, anya't atap mo aya. No masirib ka. Masirok mo ti kayat ko asawan. Anya ko mati masiro ko sasawum mo. Bastawan pakibiyangak iti ibagbagada ang mapukpukaw. Ay nawaw. Ay na, imbagtan na sabat ka, sunya. Adaman damagag balasang ko. Anya ka dito yung nana? Nadamag ko ngamen, nagudong ka kano idikalman. Asino ka di tinakita managlako itilaya ija ilay. Awan mo't nana, apay ka di? Ay, kunaklakit din no, ada nakita natakaw ngamin tilayabay. Sta ka di nana? Sapay nangina tilaya ita. Ni sulang tinamnamaan bingay lako tinakaw dakiden. Kasta ka di nana? Nagawan mat puso day tangag tatakawan? Isugarod basang. Sabagay, saan nga agnanayon apalimad, ti kinasya sino ti agtatakaw. Aywan anana, ada pagsasao nga awan limad adilumtaw. Ay, agpaisot ako ng basang. Saan nga siguro day tangag tatakaw?
Ay, si Kamat Juan. Papanam. Apay akas laliklik mo tam ti aglaw-law ti bangkag. Ay, ikwa, tata. Anda nakita nga, buyaw. Iso, kamkamata. Nay, diyan mo masurutan ng tinapanan na. Timayam tumay. Ada ka buyo dito yan. Ije bakir, Ha? Ay, ikwa. Ay, naggapo nga ro day diya buyo dita bakir. Iso, kinamat ko, tata. Kas karinaya mo ta makamatam ti abuyaw. Tumayab. Ay, nawaw. Ha? Ay, sige, tata. Ay, nagpukaw mo tan diya buyaw. Magawid akaw. Apay ngay baga na nga da buyo dito. Ije mo bakir ti ayan ti abuyaw. Abangan mo't no, saan nga buyo tinagdakamatan na. Amo pa yan Kaslad da sa bali apanggap na ay nawaw. Anya kumangay. Daka mo nutay ko na nga abuyaw. Oho! Awan ti abuyo ditoy. Ay, nakitak gayam ti adu atalingaing kabil mo ije kalapaw. Apay ka dinagijay. Aramata tapno maduktalak no asino ti agtatakaw. Kasano kuma? Ada pa'y nakita kalatlata. Ay nawaw. Dagi jay alatlata. Agyan latay jay kalapaw. Pagkakamangag baban iti talay. Ikaamang kunto jay talay iti aramidag apalabaw. Inton madalapos dati palabog kaw, maguyod ti talay. Agtinupa ti lata ket agparnoy iti unay. Innakto magkitaan no asinaw. Kay, duwag taraya dagos ngay. Nabutan pa'y. Agarami dak iti palabog iti amin adalan nga agturong iti ayan tilaya. Ipagod ko ti talay. Tapno inton mabadakan ti agtatakaw ti palabog. Markas. Ka may pagod ti saka na. Inton pilitin na nga ukasain. Agtimag met dagiti lata tamaguyod ti talay. Ket ito nagtimag dagiti lata. Ingkanto matan kitaan. Kasta ka day. Kawen na. Iti kasta. Maduktalak no asinaw ti agtatakaw. Naipakat mo amin na napalabog. Naikamang mo pa yan dagiti lata nga agturong ije kalapaw. Anya nga iti sumarunong arabidam. Inak mang tulag iti tanod akadwak. Masapaw, saan nga mo ti agtatakaw tapno maduktalan ti kinasiyasino na. Ay nawaw. Mayat kagpaiso no da kadwa matanod. Amangan no labanan na kadagtatakaw. Una, masapul nga sigurado Kasano lakay. Ada ka din na baga matanod nga grunda. Ada, ngamlimad ti papanmi ti kalapaw tapno saan amakita ti agtatakaw. Agandadad kayo lakay. Amangan no aduda ka lumaban da. Di kagda nagbakit. Nulakit mapalabugan da. Saan da makataraya dagaws ta matalyan ti saka da. Sapay ko magarod ta matiliw yaw no asino ti kanayon namang takaw iti mula ta alaya. Uwan nga raw. Malabakit, inkamin. Ayan tay sakon. Awan ba't dito yan? Sino man tinangalan? Papanamayat agbirok ka pa iti sako. Rabiin. Di mo ayaam mo arabi iti iruruar ti kurarapnet. Apay ti kurarapnet. Hingka ka di aganop iti kurarapnet. Tumanagariman. Imbis adidaan mo arumwarak ita arabi eh. Papanam kunak. Tapay adi mo kaya't amamuan da arumwar ka iti rabi Inakagsilaw. Anya? Silag ingka agsilaw? Apayayaan agado ti saludsod mo. Inak manlagay. Ay na, papanan nga tati loko. Apay arabi iti iruruar na. Ay nawang. Nanang, amangan mo mapanagdiskitar ako nana. Anya ko matidiskitaran na nga iti rabi Saan ka din ako nana itaya mapanagsilaw? Anya ko matisilawan na ket silagmat. Ay nawaw. Napanan na nga ro din ngay nanang. Day tatisaan ko nga mo anak. Angin manipod rumrumor iti rabi ni tatang. Ang damat itid na akwartak. Ha? Kasta ka di?
Apay nga awan matititid na kanyak. Ay nawaw. Ang mga nuti pagbayad ko lang mo ti madisdiskitar na nanang. Yan, nalabit nga rod akas ta. Inayadak ti agarudok ang mapan itimula alayan nila kay Jonas. Inak man na nagkali tila ya, tap na daila ko. Ay nawaw. Naapayag. Nabitin mo ti sakak. Anya tinang tanggal iti sakak. Ay sus. Anda na palabugan. Hintay kita anan. Aha! Ha! Si kagayam tagtatakaw, Juan. Ada pa'y sako ngay gemaw. Inak ko magsilaw tata. Apay nga nga da palapog yun dito eh. Naisang rad dayta para iti agtatakaw. Ket si kadayta, itarom kay di barangay. Ha! Si kagayam tagtatakaw. Sanda ko mga itarom tata. Kababain. Amo makababain. Nga mapay nga inaramin mo lukaw. Ay nawaw. Tata, jakin pagarup mapalabugan ta. Salbag kakiday. Huh. Napigpigsa ka nga mitisak. Siyak pa ititakawam ay nawaw. Sana na maulit. Tulungan dak mo din amang ikat ititali ka iti saka ka. Tuwa mo din na sakak tinatalyan, Tata Jonas. Huram siguro adi ka maduktalan na niya. Ha! Dinak maestrokan. Tadado pa'y tikinan ko ngayon na pa'y ngamitisi ka. Pakawan da kong tata. Tulungan da ko na mangikat ititalay. Kasta na pa'y laday tatalay. Tama nga no tumaray ka. Sa nabalay, tada dagiti kadwak atanaw. Ipanda ka iji barangay. Tada tanod iji nga agron-ronda. Ay sus, kababain pa nga ipandak iti barangay. Ay, ni ka di Juan ti agtatakaw. Ay nawaw. Awan sa bali bakit. Iso tinapalabugan itin kabil ko apalabaw. Nagdamag akidi ka di bakit na. Imbaga nang awan ka no tinakit-kita na alaya. Maimbestigaran mo ti asawa na. Ang mga nagkakunsabos damay. Into ka din bigat ti panakaimbestigada. Wain. Intayo di barangay hall. Intun bigat. Unay ka ti aramid mon si Kawan. Di ka laagbain. Ay nawaw. Kunak mo sanda, maduktalan bakit? Ay na. Imbagta na mati da saan ko nga mo tinararamid mo. Uray awan kwarta tayo basta saan ka kumangag tatakaw. Lakay di tinakawam. Ay nawaw. Jackton ulitin. Kababain. Pataan. Di tagtakaw. Kasano da ito yan? Amun ti bumarangay tinaramid ka. Ay nawaw. Uray agdildilak iti asin. Basta saan da nga ibaga nga agtatakawak. Mabainang iji pagadalan, tatang. Adda na takaw akalding. Ibaga ti kaadalak nga mangan kanunod na kayo tinang takaw. Anya, apay nga isak ti papasulan da. Ay nawaw. Ata, da kayo kanot takaw ditoy. Ay, masapol amapan ko ilawlawag. Asan asyak tinagtakaw, anak Ay ko? na, pagdaksan na ket. No adda madi nga inaramid mo. Tas ikati pagatapan dan. No adda mapasamak akas iti inaramid mo. Ah, ay na. Kastoy gayam no adda madi a record. Saan amapunas iti panunot ti tao? Ay nawaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.